thaa ithatu cia utuku kuma aja nyomba ya Meru TV mwanka njagwaku mbitikiria nandi ngukinyithie ithigithio mwanka Kenya yonthe nikienda ngakumenyithia jarajetete na mbere ndene ya Kenya na kinya ome ya Meru na kinya ome ya nthiguru yetu ya Kenya iri thaa ithatu cia utuku kampambe nkunenkeri jara tukuthuranirite methene yetu ya nteto ya Meru TV. Antu bama wathe kuma ntere chaburi ni bakuru batiandikithia kirege kundi kiao ni ubagate thua ni thirikari. Thirikari ndonere kabana ndi bete mashinani bete bakithe yantu assessment na nikenda nuntu kandi njeru ni kwendekana na ingwetiga kandi njeru ikwendekana ikwithwa omuntu onde akethwa akire agwambeza cia cash transfer ojoro kona mbeza cia sira ichirejire. Nabo ana baraba thiuruka mataunine kwe wathigunku ni antu bawendi buboega. Mporo abore kuria mbunge ya saniti etikiria iromba MCA ba Meru Gavana Kawira akarire mware mwinamo. Atongeria ba county ya Meru na Isiolo kuthurania muchemanio jwa ukaria Igembe North na Arua. Nabo atongeria ba Tharaka kuromba thiri katikati ka mugongo jua Tharaka na Meru. Nteto cia Meru TV thaa ithatu cia utuku ciambiria thaa iji ningi kuretera cio mbitagwa Nancy Ndungu. Tukiambiria nteto cietu ni ati County Commissioner wa Meru niwe Friend Dunga amwena uria wa county mututi Isiolo ni bathuranire muchemanio jwa gukaria ntere cia ndumunu gicigo mbunge kia Igembe North kwariria makarikaja wagagia amwena wamba bwandithia gatigati ka Meru Isiolo na county iria bariganirite nacio. Kamishina bamwe na mbunge na mbunge wa Igembe North Julius Taitumu na atongeria barabangi ni bagukare na muchemanio juju na nibekire kirore mbitikanirio ya giukaria gatigati kao na county iyo ingi untobo bogatetheria gukabanira na kuthiria thina ya ukaria ntere yu mukiri wa Nkonja arinatio. Orira wagagi bo ukaria bwitite na mbere ntere cia Ndumuru Igembe North na wamba ng'ombe otamba kuntuku na akari amwe na arethi baraba tuthiurunkirite amwe na baraba county ya Meru bawite urapathangikite ndi mucemanio yo wikathiri ni yuthithikite Ndumuru kwina ngwataniro ya County Commissioner wa Meru Friend Ndunga na wa Isiolo Geoffrey Omondini riu mbunge wicigo mbunge kia Igembe North na atumite romba yawe. Watu wengi wamepoteza mali yao. Sasa wana County Commissioner, toa amri, toeni amri. Na mkitoa amri, zile ng'ombe sirundi. Kama wale walikuwa wamechukua ng'ombe hapa watu wetu hapa. Walirudisha 35. Nyinyi muone action. Ndio ule mwingine, kama ni wa hapa, ama ni kwingineko, hata kama ni hapa, Rumuru, na amepatikana ng'ombe haende nyumbani. Akari ne bakoro bareke na ndo se ng'ombe na wamba bo nontu ni bukuluki kaita na diroroka watika na esoke ng'ombe akari ya maita ya ITHATU. Mambo ya wizi wa ng'ombe imepitwa na wakati. Siku hizi tuheshimu mali ya kila mtu. Siku hizi tupigane na tumbo zetu tupate chakula na tupiganie watoto wetu waende shule ili wapate elimu. Kuanzia leo baada ya hapa tuwe kitu kimoja ili tuishi kwa amani. Kama in case ng'ombe imeibiwa na mumeamua kurudishiana basi kwa njia usalama. Kama uliiba ng'ombe moja utalipishwa ng'ombe 3 so that usikue wewe unaenda unaiba na unarudisha ile moja na unabakisha nyingine. Hiyo kitu ndio inafanya pia waizi wapate roho. Riu County Commissioner Friend Ndunga na likithite na kuaba wikira saini amwe na mbunge wicigo mbunge ke na atongoria bange kire kulikithia ukaria kuntuku. Weka mikakati vile tunavyoweza kudumisha amani ya kutosha na ya kudumu katika eneo hili. Na
katika hiyo agreement ambayo tumetengeneza tumeshaweka vipengele vya kutosha kuhusu hatua zitakazokuwa zinachukuliwa. Tunaweza toa ile uchuki na kuleta watu pamoja. Wanasema watu wanakosana kwa sababu hawaketi na kujadiliana. Na watu walijadiliana katika mashinani, wakakubaliana ya kwamba mambo ya uhasama iishe. Nkiripotera Meru TV kuma Ndomoru ireri Gembe North Mbita Mukiri Onkonja. Mubunge wa gicigo mbunge giatigania East Mpuru wa Buri narua na gitirendiunga ya wentere chia marimanti Tharaka South County ya Tharaka Nithi akiaria Mpuru uria bagukaria mwena seneta wa county eu mwenda gataya na kairite mbunge ya seneti na kukathimuka guku nene akiboria batekaringia Meru nthi na atongeria bao kiri wendi bwa kweberia gavana Kawira gitine. Mpuru augite Kawira na arikite kuonia Meru atena umbani bwa gutongeria thirikari ya county. Nawe akiaria seneta wa Tharaka Nithi na thombetie gavana Kawira ni untu bwa kurega kuditaniria ngugi na atongeria baria bangi. Gataya augite akarita ngugi yawe ta seneta na akethirwa ari mustarine jwa mbere kumagarukia gavana Kawira. Adams the Ranger. Niki athoka gutana mojo mukurontonja kuma marimanti kaunti ya Tharaka Nithi. Atongore mwanya aro mubunge shombe katika East Mpuru wa Buri seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi mwanda gateka na mofaya amwana atongore bangi kathumba kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakiwatana na familia kumba kwitha bagikongwera untugubo ana Mpuru wa Buri akiathiyombete kwitha katho atongore ba kaunti ya Tharaka Nithi butongore turi muthomi njoki awite muthomi njoki na thirite agirite ngo na MCs bake kiuta tena ro kwithirite gwikara kaunti ya Meru antu betu kila tumutiwa muthomi na kuruta binge muthomi areo KMCS bawe bakenende bakara ndigoro bakaile mauku nimbi na ambia batiko vivyo ndene area wathurerwe muthomi njoke aba support project nekenda MCA ora wetu barabara la kugira akavivia MCA wetu ndarasha akavivia MCA wetu kirasi akavivia na aba atwe merore kinyato kwa koi kinyato kwa kara kinyato kwa uui no mbio elware tu ya punya kuvama Tharaka Nithi ikwengwa ndaukira ndowa ngabana ni mama ndegwa ngabana ni mama ndeke mwe kiri ayumbe 12 turi ayumbe kenda nomneta ndrumwe na tuna senator kiri ayumbe 12 otenya nomwe amuketha kyanjara kiri MCA mirongo itandatu na kenda MCA baile yake ibara kyabo 67 otenya nomwe Ngoro Mpuru wa Buri akiariwite thine Kawira mwangaza ni wewe wengwa no tunethirite agitweka matwata ibona kura kwitha kithikira atongoria bangi amuna yanikirira Kawira mwangaza utimtu na ndonwe ala turatire kaende kabati airombera maromba wangu mwene kaende kabati kainombio na kuo kwa ntu betu tema na kurona ntongai akiakwithira wono marau wetawro na kanisa ya Katholiki waro muskabu wetura tromba tufaithaga bachombe kenda tutirinya irware maromba ya Catholic maromba ya Kristo maromba ya bishop ya kwanga Kawira nebo tukona kwa Kawira tuzina ndo na uwe inda wenga takelementary 22 na 22 shirita kinya January kinyoko uui kinyoko wakoi kinyoko wakara nene seneti no Bothia Mpuru wa Buri na rombete seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi mwanda gataya mofaya kumba kwithira gitentheria Meru kumba kwithira kiumara kinyamare neki na utete bura Meru bakuromba ki mwanda gataya ni gutira kumba kwithira gibatetheri kwa ni gavana wa kaunti ya Meru Kawira mwangaza aranwa mwanda gataya yake ari witari tayari na kumba kwithira kiringa kure mbere buru gutira kumba kwithira kiani gavana wa kaunti ya Meru Kawira mwangaza kenda kwithira gucokerio kiria kaunti ya Meru hoba na taya itwiche wewe mtu wantu na wenchamba na mbungerere kuya seneti itokuthikirite itwiche we kuro mbiti ena mego akoro mambia kara no katokaria baba tevia Meru itu aba itu tawonka ndipo kwa tevia Meru loi
Atavya Meru. Atavya Meru. Taraka kwa atavya Meru tuko nyumbani baba itu. Twakwa. Irichie Meru ara. Ntogonera ndoni ina mwekurura tintogona kawaindera. No tugomba kunenkerona ntugo chero atyo konena ile utie muntu utiomba kumbera yumbe ba Meru ayumbe kenda. Ayumbe bagana. Ayumbe bagana. Ayumbe ba Meru kenda omwe baire badatu bana bagatano bagitongo muruari kenda na Meru. Ati bonde inano ko chanto ora mowe monika wera. Utiomba kumbera MCL 67. Bonde nguru chanto ora mowe kawera. Ende kaya Jumaina kaya na ala seneti ntikwenda kumutwire gamba ako antonja. Lakini kaya ko no ntumero ina thina as much as no tukuiba mamanga katoro uba mami itokwenda wewe tu. Mero na tu sasa wante bato. Rukwira ya kataya inyo ira ya senetasi wira ya kunyorosha ngaba baba tena network. Tutampatia network tarehe hiyo tarehe Tuesday tukutoka mwanenga network. Kiripoti na Meru TV mbetanda msimuturia. Wadhirenja. Na turintere oyu chiadhara kanithi county ni ati muthini karangi uria ni sisi thirikari-ini ya county ya Tharaka-Nithi nandi na kuria akariba county ya Tharaka-Nithi na Bamiru bagite ngwataniro na gutambia thiri. Karangi arite ijikire kiatho kiria gigukinyi ni mubunge watiganiti Mpuru Abori. Kiri kiatho kiria gikuruthikite mugunda na rungu ntere cia Tharaka atongoria mwanya bagisiasa bakumbite gwithora bagitiga kiatho giki na it will be very painful gutwika andu betu na benga twita takuro watwika indu kiabo mwana kiogo ona mukura thana mu mwega mutuko tiete mwana kingi nyanya lakini bwana ndo tutira ugwayo obugataya na bino tu comfortable na bwana ni kwinyiria wagu no tuthikane nda ukarakiri kanagwe arambito ya waziri mutheni Karangi akariria tongoria bakuthura na kura gukorane na antu bara bakomba gwithora bagitha mwenda mukiboka antu betu besa sawa na akamanyaki na tuyo mukondi mwana tu karacho na tu sasa kuuga taya shikirieni hapo bwana gavana na jumbe babange kenda antu betu panenkero heshima bakidamura yetu kiruda bunge kungo bo support muno na bwana nuwo ikagitani gwaku waziri mutheni Karangi ombete gwithorwa githeria thirikari ya Kenya Kwanza ni ombete gwithorwa kiririkana mugongo wa Tharaka tukuonana no chairman na wa committee na senate utie muntu otheria akarega youth chairman wa tourism pato vice chairman wa F kitonga mugara chairman wa justice ala committee bunge na hiyo bo atwe chima na bo tegererie Tharaka-Nithi rembara na bonera gutugwatira na inko bombera muno wethe bona rero ndo tiga bukurutana ndamu mutheni agiromba thiri no kirikiri kaunti mutoria Meru ndo bure atori na bure avoni tukuburombera muno ukagwatanira lakini karakarangani wako onto bora bagweto mbari mujumbe watigania East Mheshimiwa wa Mpuru Abori tambiendo Meru community na Tharaka ndo twana banginao umwe nankendo abwera nande Mpuru Abori ntekorwa nantoni ngata rivyanto twato ntukemwe ngiripotera Meru TV kuma gijuga mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka-Nithi ariete Ndagara Waiguna Ibwega Ndagara Waiguna kuma ntereti ya Tharaka-Nithi kaunti nagwe uroragia ni naumba kuthingatira nteto cietu riria twakunenkeria kana nyuma ya kinyagu kunenkeria na ndini tukureterete YouTube channel ya Meru TV nio Meru Digital na rutere rwa website kinyana turi nao nio merudigital.co.ke na we uri rutere rwa Facebook ugatuthingatira gukurukira Meru TV Kenya na rutere rwa Twitter ni @Meru TV Kenya ngashokera nyuma ya ndaika itekura jokethero kebera mutamboni twite na mbere na nteto cietu tukubonarwa Akariba Meru
na gonto mwanya mwanya ona kinyagen bana Nairobi totekore ribo itoko karibisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stage next to Science supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera bya kuote na mururu kinyakanini jayomba tore na inya kitchen era ena idobya mithemba yonde kuringana na customer tokimaidaga inya mubuko jwaku au toteko areria ejo nibu isemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties ona kinya meeting ne antoha theru na antoha ega ibo karibishwa bwebinde. Dispatch Nkobo Meru ere na kinya rooms jaku antoha ko mama aega room inene hitanda binene to na kinya ndoje shamwanki net yo deira siongo wende tinya na ara musijwaku ibo karibishwa bwindema aja Nkobo Dispatch ara kinya friend ronde to deira turina karaoke na every day of the week day and night turina inya a resident super DJ. Karibuni bwinde iboega. Kwa Nulu Electricals noona into bya stima bya mithemba yonde, low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Bya mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia grota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes, ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mata ya kirasi kia grota, LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Kodrongi asta, switch enjira imwe, switch enjira ijere, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps tia roje, machine tia kukama, fridge, batteries, machine tia kuhura nguo, mariko tia kuruga, dispenser na intopinge bionde bila bitumaira stima. Aja neo kwa Nulu Electricals na hivyo kukaribishwa bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nuntu bwaku. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's go. Keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile, siridiki kasi ishirunda kile. Mwago ni kinabia remboni kwenye niyankona kwa marire kumana minoka ya on to go. Tunapenda mushene, paka tunagombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Marira hapa kushoto, nimejawa na watoto. Ukarendi tukunde rwimbo tena kidhimi. Hatuna pressure, tuko happy tunafurahia. Tukuchondeza Jumatatu mwanka juma kwa mbele za kenda chia muthenya mwanka za 12 chiogoro bango jore tetemesha. Cheki fala mekam na mezubana na cheki hadi Subaru mambaru imekam na imeja. Form ya weekend ni watu inayo. Kumaanisha nini? Nasikia unaruka matuta, hivi nami umesikia natembea na mafuta. Umesikia? Msichana tu wa kuongera dosi kwa mbele za inya chia rokere mwanka za mugwanja chia muthenya. Awe boda boda boda, awe boda boda, everywhere you. Bango jori tetemesha extra ugwatene tena Ivy Mwendwa na DJ Smack. DJ Smack aga ukunde mudhukano jua rwimbo. Indene Meru TV uga korokerwa tuinie kauna. Maya bebo, abebo, abebo.
ukoro. Sisi ndio machampe, sisi ndio machampe. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi ITHATU kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwere. Angogati oganio kairi twitana mbere na nteto cietu twitana mbere ni ati anto biombe baraba turaga na mawathe kuma ntere chaburi na ndini bakoru bashiande kithia kire gikundi kiao ni bagatethua ni thirikari amwe na bone bakuromba thirikari itonyere gatigati kumbithia onto bobo kakiwa motegi arinatio. Anto baraba twera na mawathe kuma kirwa gicigo mbunge kia Bore ibebu merite kuruthirwa assessment araba rutete nkatho cha mwanya kiri thirikari bwaga muno ni kuona kwagirite baba pinda Burundi National People Disability bona kaba beje kirwa beyaba gitire anto assessment nonto anto baba inge baita nalo kuthirwa assessment in general na watu ka ikujuri watu kayani batumba kuthirwa assessment lakini Thirikari nionere kabana ndi bete mashinani bete bakithe yantu assessment na nikenda nontu kandi njeru ni kwendekana na ngwetiga kandi njeru ikwendekana ikwithwa omuntu onde akethwa akiria wa mbele cia cash transfer ojoro kona mbele cia sira ichirejire ona ndi kinya mbele cia cash transfer tukambira gwikairo thimune nontu bakwithirwa na ndi twathio twinde assessment ona ndi mbeca ura thirikari none mbeca ira ya disability na mbio utembe chikari wanaandika iri bakiari bakuria baraba tebandikithite kundini bya mawathe kuibandikithia kaingobo na mautethio bari na unja ciao batiromba gutonya ikundine batonya ikundine kena thirikari umba kubatethia uria utethia babange bari gikundine bari ikundine Tuitwa hii assessment thirikari mtora wonde watirombo kinyaja nonto atwetete kugarirwa kandi ira nkuru aci utewa nikenda mgonde bakomba kuthithirwa assessment nikenda muntu akethwa itarairwa into ke thirikari mwanka nande mtora akethwa ata assess yake program enjeru ingwete kia thirikari January kinyake gairo into bia akauga gatei no otira umira kire anto kuruki anto babi bakolia ciari batikaithe hana barabe na mawathe nonto ibo werigiro bwao nanto bara nabo bekite twana twao nja tubachumire baite twana anja nonto ibo tedio nikenda kana kala akaumirire kienine gakomba kumenya manto jaja kwendea na nya skuru irio ana bau bagwikwa thaa ici nonto mbeca cirio ire itengibo na thirikari ni ututhikira na ndete jarirera itatuthikaira no tugutirari no tongeria bubweka aciari babe na ana baba ithete nawo ankwire mwana ora withete disability mwana no mbo gutethia kithirikiri bakorombo tethio kiri thirikari nene president wetu atutegera muntu twe mono twenda disability donto twena risabu tutomba oti baruga tomba kudina tomba kudithia ba tutegera nonto tulina thene ninge mono tulina unja na risabu no tukomba kudithia nya kure na inya mono kuona kare a president wetu William Ruto ni atire na tiomia buruburu na mashinani kwena ana babateria kwithwa ba skuru thirikari Ruto nitegere cibitari cietu tugage into ja bioro abiethara biaki muntu tekomba gwita kioro nekira go squati kwa ndaromba thirikari nitegere mantu jara mono ura muntu ura wina wathe omba gwitara gatetheka atika inyirike ba ni wambere ni kandi cia disability iretwe to the county level ngurukie gwita Mwanka Nairobi kiabiere kwethwa kwina fandira ya disability nuntu bonde bationa ni basaisirwa mbati kinya basaisirwa kwina mbia ire itengawa ya disability kinya cyo ibagwirite kumekichwa no at least 80% ya ndu baba ina mawathe bakuona fandi igu kiripotera Meru TV kuma kirwa gicigo mbunge kia Bore nyo kambitaga ki mutegi
nayo iri njira imwe ya gukungwira na baria bate guciumba muno ana baria bathiurukaga mataunine na ndi rwangi rwa ugambithania Meru ni bathoranirite kiatho gia kurijanira na ana baba baria baijikene muno ta makomando. Kiroria wa Stera ari nacio ni mweri yuri mungenyo mweri jwa thigungu mweri jwa ikeno aria muntu onthe ethagira gicwa ikeno ona njira cionthe akona riuju ana baria bethagira bakiurura matauni nene bethirite bakiona munya kuma kirwangirwo ngwambithania aja Meru marito jakombe to purity kimeita kana kiki turaja naro nontu bako celebrate tona to street to thomithia na lokoti bena program ya kuthomithia twana to street kuma mori joena na twina twana around 12 nigete mtu thuranete ana arua kotini to celebrate nabo ni mutaratara juria jukwirikana ni juthomithietie ana baingi na kwithibokeria ikinya aguita kiriringi nontu ibe street ne pe yabona njira yo tutethia ikututhire kintu kiria giatuma twetha tukiwa ibo bana mwathani nya batethie wauga batetheria baringethia yana ibo tuthometheria twana turabokona ara ibo bo tuthometheria twingwa iba twikirie driving na driving yeu itureketie gira tweterete ake i license tweterete tariki 15 aone bethirite bagicokia nkabo okumania nontu bubu bakiki na nene bo bangi banze bakoti ni kwithire bethire street ne batonura tuteseka na betu turekuru na nthaka cietu achore betu batwikiria na skuru batwikiria nthaka cietu driving twe ibatwitete anene muno mbere tomenya na bakiki na bau bangi na Kariuki twariza thina muno taunine twi street girls na ana batathoma na betu baretire skuru bakuri muno thaira tonanira bakiki batujukiria na batwikiria skuru maisha jetu thaina ndiza kuimprove on in the street children of Meru kawe mo barabatethetwe judiciary kikwithirwa kikuthingatira nya driving thainde na driving na nombitithi nyangari akuma mutindo wajo wa kangangi gicigo mbunge kia Northiment ngikwinyiria ntato ani Patrick wa ibwega sana Patrick wa Stera nonto bwante toyo na tukitana mbere ni ati Eliud Rotich Kipruto wa ukuru wa miaka 22 na uria ni muritwa wa ITHATU ya JKUAT University na ndinagunikite bunene nyuma yawe kurikira beti yawe kiri kambon ya kobeti ya betika na guishindira mungana jua chiringi milioni 200 eri yaririkana kurikira beti yawe ya mungana jua chiringi 40 na kendake kiri timu 17 na beti yeje yatonyana na kumwa milioni 200 kiri betika mega jackpot kamboni ya kobeti ya betika ya rugurire mega jackpot season ya mithako ya mubira jua maguru mwaka jua ngirijire 22 mwaka jua ngirijire 23 iri njira imwe ya kuongera orito grad jackpot ya shiringi milioni 100 iri abatwire nayo Elinandi niwe mtu wa mbere kurekera bet na gushinda shiringi milioni 200 kuma kire betika mega jackpot kumariria ya rugurirwe na au nio tomba kuthora tugikinya muthia joanteto cha Meru TV utuko bwana arua ngakwendera utuko bobwega ndi toshemane ntuko ya rujo ndene ya medha ya nteto ya Meru TV ugoro nimbetagwa Nancy Ndogo utuko bobo dongi.